Terpuji minda di perkasa,
hembusan kasturi mendamai jiwa wahana ilahi. Hembusan kasturi mendamai jiwa wahana ilahi. Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, ha 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 ha. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, ha 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 ha. Ummah sejahtera bercamar pulang senja, bebasnya berterbangan di lautan sakinah. Secangkir damai menghiasi panah, layaran ketakwaan mantap iman manusia. Ummah sejahtera bercamar pulang senja, bebasnya berterbangan di lautan sakinah. Secangkir damai menghiasi panah, layaran ketakwaan mantap iman manusia. Wanita hiasan dunia, pemuda eset negara. Pergaulan haruslah dijaga, maruah diri tidak tercemar. Kawasan kita bencana, kemajuan maruah terjaga, diri kan terbela. Kawasan kita bencana, kemajuan maruah terjaga, diri kan terbela. Ayolah kita semaikan wadah kegemilangan Islam yang mempan sepanjang zaman, yang perlu dijernihkan, hitam diputihkan, arah bencana, ke arah bencana, ummah sejahtera. Ummah sejahtera bercamar pulang senja, bebasnya berterbangan di lautan sakinah. Secangkir damai menghiasi panah, layaran ketakwaan mantap iman manusia. Bersalaman eratkan hubungan, nutur kata menghalai jiwa insan. Keaiban wajib dirahsiakan, lestarikan batasan pergaulan. Teguhkan iman. Allah ya Allah, Allah
Allahu Akbar, 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 Allah. Maruah diri terhina bila diri dicemari, aurat tak ditutupi, tak takut Allahu Rabbi. Azabnya di akhirat, dirinya akan dibakar. Bergema suasana kalimah Allahu Akbar, kalimah suci Allahu Akbar, kalimah suci Allahu Akbar. Maruah diri terhina bila diri dicemari, aurat tak ditutupi, tak takut Allahu Rabbi. Azabnya di akhirat, dirinya akan dibakar. Bergema suasana kalimah Allahu Akbar, kalimah suci Allahu Akbar, kalimah suci Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita